Dobrodošli u novi video, evo dugo se nismo čuli. Danas ćemo vam pokazati kako se s malim Fergusonom zaglavi. To je dobar traktor, mala zvijer, star je jedno 44 godine, ali vidite, gajbica je nasjela i moreš se slikati. Evo gledaj. Je on dobar za posuhom i sve to stoji, ali ovo je ništa koristi. Da je 30 konja do vlak, izašao bi vam. Evo, skoro sam se razbio i evo, pogledajte. Obavezno se subscribe-ete na kanal, imat ćemo još videa. Idemo malo probati. Kako ide? Evo. Ma nikuda, gledaj.